Yada say ya mo kwa ba bi Adom TV Badwam dwumade eso Sister Sunday B. Oye guy. And then the dress in the old boy ni tiri no baby hair na won mo maso. Why if say yada say. Dey do so no so hu hia pa se edi sa nkomo we fi say enne youth na aba no bia e bo no homoden ti ya naja unya adwumakuo bi na niema no omugugu mamma otu level obetumi agibi kakran say e ya hyase. If you free ye tree and kakra no I think say e okay ti Festus ne owo no saji bi ka ho air condition de bi o ka ho asem na system no mo hyedodo ti so nya air condition ma na bi kitwa bi na ya appreciate mu tu nya air condition mo dwo say ya a bo no so ya betumi atua ne kakra no ne ya na ye so for Israel say jodie e wi mo hye o free air condition na pia bontin a hey bontin a hye o ne say dum kane aka ho a na minim say light and then from I don't know how it works, but you do light and from abiamo. If you mu din you any nyina dum omu gina ho. But say light ba pe and from maybe na me dwen ho amentiase just say abodiem nyansa pe fo no be mame research on to me cheche mu na me hwe say light ne natural air no e wo relation bia because ya na no odin because anka kufu ado gene light ne sa na ka wo say nyamedie mu no kema yemframa emmokura obesole mfifire twom ye nyanya sikanto gent ni bi ti e show pa ti we die mampani adaro ma yesrewa mo meka bibi nkire wo the time table no kura na monye kura no at least wo mo won ebi ase kasa de wo ka edjojo akomo oh ebi ase ni sei ti ye sei ohun but din sa din ya fa na sa de ano odene ti yesrema ni dim mo meka bibi nkire wate ye bre pa esa affect ye nkronkro nyuma no tofu osa be de atum nti ade no me hwe no one side e affect ne ma bebre okay nti eno ne beto aso bre simo na ene ya no pay juada ide Kennedy digital satellite for aba omo be boye ama ya afa ni esi so no etimi atoto ne ma kakra ne na me no so enya adwuma ye me sure opportunity bi abenya bia no grab it or grab ni ye machine e de nya makokoto bi ewe mo na de asi ho me nyina adwuma ne nya be me na no pem mu ache se bia boko de nyame adom de nyame asese na ofofo akwa beto ye bia mu nti ye nwe product ne ma na ye wo ne ye ene no me enchi aga na fo nyina na especially aban adwuma efo no mo mu je ketua fa controller okay anope wo na me bo nkomo idi a kire wo na ewie ne ankra so akasa Mepacho ebia we police afa we fire service officer bi we immigration officer and I say ebia we teacher bi custom so bia wo gi akatua fa controller anopa yi wo so na me wo mepacho me bisa we de na wo hia wo fie fufu machine wo hia bi e de business ana popcorn machine wo pe bi de business wo pe deep freezer esi fie ama oba no de yi drinks ama manfo aton ana say e de pa na wo hia ye home appliances wo de ebia wo north edibisi kumase a bomodi ne kokumase kopata ase ye branch there wo police depot nchen no ukọ wa so ya ban adwuma ani fa pay slip ko kire om enema bi a opebi asesa fako na ye ntete o kakra nti mesre aban adwuma efo de se wo north sunyan ba bia tamale ni nyina wo de bomodi bra kumase oba kopata ase police depot nchen ho na ekokoje wo de kama Ohen so na abayira na besi no gu TV na ase. Udu kumase anu afrem. Ombe ma direction na de aba bedu ho. Na ya assort out. Accra ha. Wo Eastern, Central, Western, any Accra ha no vote ha nyina. Wo de bra Accra. Wo so ya ban adwuma. A wo je ketua fa controller. Bra Accra. Wo ba wager old barrier. Ana say wo so be fa number no bedu Accra bia no a free. Ni enchiro direction e bra ho. Na fa pay slip be kire. Eno anu no. Wa wie ni ohia bia obesesa de akofie ama bibia ye kama nkomo amene uboyi me se aban adwuma efo enti bia wo no wo ware obi oya aban adwuma ni unu bia aban adwuma unya ya nka onye ne ma ne ma na wutu ama unya enti fa namba no oba opon adwuma oni ni susu ho na mo ne mo frɛ ne anu ni nkita ona bibia nye kama e pa cho namba no gu Adom TV ase fa frɛ se adwuma ho ayedin ena sika so ho ayedin sika na he kra enso
akatua wo gibia still enso de bia wo complain say yentu akatua mu dan da wo tisa manfo ko demonstration na ya strike na sinsin ye pakatua ntum akatua ntum je nemom wo bisa hu say adenti na omo eye omo adwuma no omo de bia no omo nya sika na ye busumi adwuma de bia ho kire yen nti hyase na wo so ye bibi ma wo ho Kennedy the product bebrebe aba ubetumi atobi na odi ama obi aye adwuma na the sales abrel anasa wo mpokura no upon adwuma a ubeko use fufu pounding machine ya de ba ko amfa so bam sanse aduane ba ko Ghana yi dipa no maka kire de bia da media dance ya kire se ekwan nam so fufu machine ni ba ye ni nti no samre no we na sikro we mu age se problem obi am pese obi kura ho beka no nyongo enti mesrew ye ne kwan sonko so a ebua nipadua no choba operators muntie me fufu machine no hoye no nye dade ne dade nkantwi o uwie a esot se de ode wo ma asimu awo ne tintintim enti me pa chow wo ye choba operator amanfo nyaa ne kwadua no by 10 am na ben na so san se okwabra ne ba begina so atim fifregu mti bi wo ho a ebe ba no be a 12 ansa ne ebedidi da bi bo modi use fufu machine bi e fast e save ebe bo awo won so a wo pe bi atodi akosi baabi no kotobi na fa kosi baabi na wo benya sika a day when yakranye 200 cedis machine ba kon so asese sika ba mpa ya bro machine no abro machine de mo amoye dokoro to mo na mu di adanse makara da se first no ye ma me mo di abro ekuku si afidi dan mu a afidi ewura se na okwa ba na sei open ne de aye dokoro wunya open ne de aye more atete wunya but wo to bi no ma me wo hu se wo agasa time bia wo pe bia wo produce wo more time bia wo time bia ntimpatwo wo ye dokoro ton wo ye ni quantities bebrea to abro machine bi wo so so to bi na fa si wo mpotem na manfo ba ba ye ma abro mu wanya sika mako machine de eho eno no ni secret na ani wo to pa edwemu ho no ba bi etontos mako anyo ne ade no kekedro ko position ho wo de wo to mako machine bi afa ko si wa ebo time ma na ba beto mako ni ade na akoya mako ye stews na ni nyina no mo ya mo ho na wo so wanya sika titi men twen bibia popcorn machine de make say ebia ba bia wo fie wo no eben school bi eben lorry park bi ohun ti top popcorn machine bi fasi wo fie ben bus stop bi top popcorn machine bi de fasi you dey use light ne gas ni nyina nya bia edo so di sika ba na nu na nsape bo so ho ahan na fufu machine so ne you dey use petrol and you dey use light and afi you dey use ofie to bia ma ne nsanka bi number ni Adom TV ase so wo hwe me go hu TV na ase no fa ne frɛ ba bia wo bia Accra Wager Old Barrier ho ne wo Wager Old Barrier udi odu ho no ma ho ne wo asa odu ufi nkran de wani kire ka so akwan no so a ana ufi ka so na ba odi osu besi Old Barrier ho ne wo kuma ase mo amu fi obo ase sunya ne ade aba adum no udu adum a akwada akra bi sanse family plaza dan no wen first floor ho ne wo ko ne ni medi dwa wate afi mo amu wo kuma se mpotem ba bia se won pese obekọ adum a kopata ase police depot nchen ho Adom House Kennedy Junction ho hotline is 0244 385 128 0244 385 128 0243 074 750 nkomo wi ehia chen bibia ade edi sika ba begu botom de minua entna se ntwen na ye nkomo papa air condition no se ye bibia ba manfo complain se ehyewa ba ampa but amanfo su se me koto air condition me ba betua light bill kese da bi ye de no ye de R410 gas ahyem enu nti aircon no twe na ho de ni fi R410 gas nim na fe a useless electricity kitwa bi anu so yududududu wo so kakra bi on se dam ho no wo pe ba bi kwadu ti afa nti mpacho hotel for muntutobi mu sisi ultramodern offices muntutobi wo ye guy mu guy a to air condition yes obi di aircon beje wo get bo modern betobu Kennedy digital satellite Kennedy they say the air condition no ya ma ayefo ma they say Ghana for say misrem wunti ne de aba they say
climate no nsesaya bam baby a ne nsuo to nsuo to baby a wiebo so say boarding ti be patcho air condition obi a mani sanka bi wasi hostel wasi estate out there rent wo de frɛ upe bi atu so ade frɛ number no go Adom TV asem frɛ sisi adopa ya do bi a ohia say upe no 40 feet amu container mu akese bibia ye be ma ama wani age TV de obi anim say krowe mu obi anu ha ni TV ye fo echen eye Kennedy me say ye 32 inches in 2000 cities kono ko tobi e wo Kennedy digital satellite your Android your smart your de eye mcast ni ye de phone wo ye wo phone so no na wo ye wo TV no so bibia didam TV no brand bia obenya bi inches kase bi a opebia so obenya bi e wo Kennedy me patcho deep freezers ne de say the aba no mo amoton ice cream no bia ntobi na say light off no e kudipa e na fe mo amoso mo ye cold store no wahu say deep freezer na nja sister ye du mo light a wona me be say bra beto deep freezer papa wo Kennedy me say dum so ni nti beto deep freezer say o chele ne bit me esi 3 days na ice ni mfrim bra na be gibi why Kennedy no mo amoton eye drinks no mo mra magibi mo amuyi ice cubes any ice block ton mumra magibi afi supermarket one mu fridge na mo de ton drinks no ye di bebre aba home theater de be show washing machine uba ha de be show e ma no kitchen ni o ma no ifiti cooker mo ne microwave ne ho nkro no ba sa ni o man kete use wo kitchen ma wo ye aduane a wo mre ho no uba de a na ewo angasa jara ye de chew kwa Kennedy no o cha de adamfo Kennedy o sisese o de adwuma magana fo fa hotline na egu TV na se no fa ne frɛ ba bia wo ne enu nyinkita ho na bibia anye kama 0244 385 128 eno ye number ba ko ofra ba bia wo Ghana okay delivery de mam nti mesrɛ obi bia we entrance ma anema enye nsrepe ma se wo home appliances niema na yedada park gu nchen se de be electricity no yebetimi abo ho ban na bibia ye kama Amisha nti Kennedy digital satellite na te won kana numbers no na wo screen no ase no frɛ won na ne won kasa se wo hia bia wo frɛ wo ma wo mbɛkyerɛ wo kyerɛ kwan na nyame ya domo a eye Ghana entrepreneurship week no baso ye hwɛ ni mo se nipa bɛ se 2500 and so basa dwumadie yi ase ebie ni titiw ni book launcher na Dr. Michael Ejekum ba be pa ho entoma o say fundamentals of entrepreneurship book 1 and 2 owura ana Dr. Michael Ejekum ado makan ni book bi pen sa book me da so ehwehwe ye papa bie wadwenem ti enei foforo ya wode be de so we obi a woni da kwan se wa wo ye wadwuma wo pese wo tremu nyamu nimdia book ye obepa ho ntoma me do fo hwese obenya bia kan na tumi aboawo na a week long program no mo entrepreneurship seminar ebe shase 29th edukosi 30th April wo Mikado Conference Center wo Laboni tibra na na business minded people we share wo mo chine bencheye ne wo bia so pese obo ho dawro that day no exhibitors no so obetumi afre number 0508 110755 0508 110755 and 0592409091 0542409091 na wonen penifo akasa mawie na mefa birthday yi emfem happy birthday nkoma Gordon Bonnie Mr. Gordon Bonnie awoye adwuma wo works oye adwuma wo Ghana North Municipal Assembly oye quantity surveyor owo senya breku mfimfim mantemu kojo mensa brampa we show happy birthday nyame enkoso enhyirawo na wo adwuma ho mranyam kwatente ahodin wom ene wo sre dia ma happy birthday nyame hyirawo pa mamini no so na nkomo no memfansi kwasia ya krado de asemidi kan to so wie o man hine kwabna sante ene majority leader nkomo no so ay krado omo ede beba koso ma fide ne na Adom TV fi say wazoye edase